Ikaze kuri Hospitality TV Rwanda. Ngiye kubereka uko bakora butternut pire, mbereke nuko ikoreshwa mu gikoni. Urafata butternut yawe, ufata ikintu uyihatiremo neza, uyihate neza ukoresheje pira, kuko pira niyo ihata neza itabazura. Hanyuma numara kuyihata tuyikate, nkwereke uko bakora butternut pire. Ubundi butternut pire tuyikoresha turi kudekora amasahani mu gikoni, ndabibereka mu buryo bugiye butandukanye. Hanyuma numara guhata butternut yawe, uyirambike kuri cutting board, uyikate mo kabiri. Hanyuma igice kimwe ugikatemo utuntu tw'utu large dice, utuntu tunini. Si ngombwa gukatamo duto cyane kubera ko tugiye kubikaranga, tubitogose ubundi tubibete. Ntabwo ari ngombwa gukatamo utuntu dutoya cyangwa se dufite forume nziza. Urakatamo utu large dice dusanzwe cyangwa se ukatemo utuntu tunini. Ukate neza butternut yawe kuriya, nurangiza udushyire mu kantu. Numara kudushyira mu kantu ubu dusize ku ruhande. Hanyuma ufate isafuriya. Mu isafuriya yawe ishyushye, wamaze gushyushya, uyishyiremo bata nimara gushonga ushyiremo za butternut wari wakase. Hanyuma numara gushyiramo butternut uzikarange neza. Ugenda uzikaranga zifata amavuta neza. Nihashira nk'iminota 5 uri kuzikaranga, ugenda uhindura ziraba zimaze gushya. Hanyuma turongeramo cream. Urabona ko hano zitangiye gushya, zitangiye gufata amavuta. Hano zafashe amavuta. Ahangaha zamaze gusa nk'izihiye. Turongeramo cream n'amazi. Cream n'amazi makeya kugira ngo amazi aze kudufasha kubihisha neza. Numara gushyiramo amazi, urashyiramo umunyu na black pepper. Nurangiza wongere ukoroge kugira ngo umunyu na black pepper byivange. Koroge neza byivange. Nibimara kwivanga upfundikire. Nyuma y'iminota 20 upfundure urebe ko byahiye. Urabona ko nyuma y'iminota 20 hano birahiye. Urabikuraho ubireke bihore. Urabikura ku muriro ubireke bihore gake. Hano bimaze guhora, urabona ko bimeze neza. Ufate blender ubisukemo. Ufate blender usukemo za butternut zawe zikaranze zirimo cream n'amazi make na salt and pepper. Hanyuma ubibete. Kubera ko ari pire turi kubeta, wirinda gushyiramo amazi menshi kugira ngo pire ize kuba ifashe. Ubibete nibimara kunoga neza, uzimye blender, hanyuma ubisuke mu gacupa kabugenewe bita squeezing bottle. Urafata agacupa kabugenewe squeezing bottle usukemo. Numara gusukamo upfundikire neza. Upfundikire. Numara gupfundikira, urafata isahani ugiye kwaruriraho uyidekoresha. Shyiraho umufuniko, upfundikire. Numara gupfundikira ufata isahani. Fata isahani yawe ugiye kwaruriraho bitewe n'ibyo ugiye kwarura. Hanyuma ushyireho aka design ushaka ukoresheje ya butternut pire. Ushobora gukoresha kano kameze nka half moon. Ushobora gukoresha kano kameze nka half moon. Cyangwa se ugakubitaho gutya bikamera nk'ibirimo akavuyo. Nabyo bigaragara neza ku isahani. Ibingibi ufata n'ikiyiko ukayoresha ikiyiko, warangiza ugakubita ku isahani.
uko biguyeho aba ari uko nyine bigaragara gutyo, ni dekorasiyo. Ubundi buryo bukurikiyeho, urafata isahani ukandireho butternut pire, ushyireho na beetroots jelly, nurangiza ufate nk'ikirahuri urambikeho, nurangiza uterure byihuse. Uraba ukoze akantu kameze gutya, nako kagaragara neza ku isahani. Urabona ko isahani wayidekora mu buryo bugiye butandukanye. Wakoresha nanone utu ngutu ugakandiraho, warangiza ukanyuzamo ugakurura hariya, ukongera ukanyuzamo akantu ugakurura. Ushobora gukoresha ikiyiko, gufata ikiyiko ukanyuzamo ugakurura. Kariya nako ni akadekorasiyo uba ugize ute, uba ukoze ku isahani ugiye gupuretingaho kugira ngo isahani yawe ize kuba imeze neza. Akamaro ka butternut pire rero ni ako kudekora isahani. Cyangwa se ugakora nk'aka, urakandiraho, numara gukandiraho kuriya, nurangiza wongere unyuzemo gutya, ukande n'akandi ku ruhande rwo hakurya, nurangiza unyuzemo ugarura hino. Urabona ko ni utuntu dusa neza. Byaterwa n'uko ushaka kudekora isahani yawe. Buri mu shefu agenda adekora mu buryo bugize gute, bugiye butandukanye. Urabona ko tuno hagati hariya waterekamo nka piece of meat cyangwa se inyama, ukaganishingaho utuntu ukasavinga. N'aka ngaka ku ruhande hariya waterekaho inyama ukaganishinga ugasavinga. Tubashimiye rero kuba mukurikira Hospitality TV Rwanda, mukore like, comment and share. Murakoze nawe muri video y'ubutaha.